Navi mbuya mona sawa choregeta seni kiga ase chinga kiechiga kwene kyabunango kumanya turaria ene kiwe asemesa ya magia kuru ensoko chinsa isato kumulikira yani kiwa ase chinsemo au nchenkuru kwa Clinton Ndigi aseri bagadia bakombati sekuru ase studio ya Kabere botukubwarero kwene kyamarugine chibichango chara senchirengia tukukwariga ndia somo bogwancha osangene ntokurubono kuika omweli nyuranga ensemo ya Kabere ase nkwane abeno botukubwarero tuchigosangana bageni baito ase studio ase turache kumulikira amange hayoga ndrata kwene kiwa hande mono esegi egati yense area ya USA ya America kubwatrana na Israel aseba kurwania ense ya Iran nabugo esegi yagendere kwene kiwa subwagare asorgongo rwa Middle East tumurikere hasensemo ya gisiasa uchumi nabugo bwamate ne chinse chinde nabugo ensemo yebiasara nga kichinse kiri kitari ababwatani ase esegi yo cyanyarako bachikonyo rumo chando bukwegendere ande mono bunense ya Kenya hase ensemo enene yo wetia amabuta hayo amanyekaine mono kurwa ase ensemo yo ya Middle East tumanyanga umuchando yo Kiurachi kwene kia hase ense ingima hase abagende baita ase studio turache gosanga nere yang maranga oyoro mumanyibwa mangana igage siasa yense ingima napoigo Mr. Onchari oyeyo napoigo nero ro mumanyibwa mangana age siasa bachi gosanga ntu ase kego kirabusyo kurenda seboniga taranyora maya kurwase ensoko MSN soko chinsa sta senchira yobo ikiranu aiga negatia tukwariga ntubo tukubwada. Serikali haijatilia manani mambo ya fidia peke yake. Kwa hivyo kuna mwongozo katika mwongozo ambao unatengenezwa na tume. Kipaumbele pia kitapatiwa swala la haki. Committee ekorigereria gwikiranirwa which point komichoko igwana gatie kiama kia UDA na ODM ya bwato kiroro boti rwa ego chia sekiombe ya KNHCR. Our target mean this year is 10.5, having achieved 9.06 last year. School ya secondary ya St. Peter's Nyakeminja nigerengete guikia emin h point 10.5 samatemwa manna KCSE mwaka oyo. So tukirudi shuleni tunaenda kufanya mazoezi na I promise that the next time tukirudi tutarudi tukiwa wakamilifu. Na se chigosori chitimu au kurwase kaunti Nyamira chaene kile chigosori chobosani bosibwe chigosori chechu skuru chechu secondary. Karibu sana mwancho murigeria bono botukubara tugochaka no robot rokubwatia matuko amakeigo maiga yo mujumbe bwense mu bunge abonchari muske Dr. Charles Onchoke kuraria obwenani wechibasari chisa ne chimilioni 52 abwase osoko emurungani wa kwa rokandra se chiskuru unaborki watibaranya ora chibese cho nigo bono yo kuriye kerego kyobujumbe asense mu bunge yo John Onkendi asokire na kurage kiara umusko Onchoke hase ogotango ya okwena no wechibese cho wechi ase chiskuru liko bakonya aborki wawo bagendre nimero video yabo yechise incheno musike Onkendi John Ondieki kubwansemo ya itoga abonchari amangana yatokira alinga ase emoroliolia musike Onchoke aleta bwichi basari asaigora aronchi basari gali gonga ni galonchi basari amonege ntali getenga chibasari cha rure 70 million lakini pesa teyo una tokwa naye kiri chisukuru bali baje tororo abantu ba BOM abantu bana bafunzi balengororo abantu bakuru ase ministry ya interior baikana stegali nabagambi baikana bose wa kujibicha pesa teyo yachita chisukuru no tokwa nayiga abane bakulira abande matembo achakire bajo chaka n'abana ba high school pesa nchira ikororo abu abateneri ba CDF baboncha ebagasa ine ko saba abantu amakinga baru amanye ko ruchibe asecho ibiro byatukirega ngote yo mwaka ominto Nchoke ayebuno mubungo bonjali orororo owa wancha obeke ngenteka so bwasyoku abantu amanyenga ningonyolere basari ngotanyolere basari na ninkinje kiwatumegete ngambesa kichikira se school echi chungusa amangana ya boronge ase bali chi school chi college university chikiki bakina chigo so boniga mangana anto kunyanjana n'abanchali igonda to kukiringa ntenga ki wanye wa launch le basari basari yega agenda ase chisukuru ase okokonya abana bataka buna kwa bachora tengenje iyo engenje yega no watete kurukala ko wachiri ukomito rwete ukomiecho wono chikwa rwete chibese ko rwete chikwa rwete tigachigende chikira abana funzi na kokonya abana funzi ase sukuru chiriba babikire bakagenda buango bune kunyalekana abantu be constituency ndotagetia mangana bokurumi byamono sana we Onkendi John Ondieki yokuliga kero kibujumbe kya bonchari 2027 yamano
Toskabasyo mancho murigeria ekomiti yu ekorigereria chia agenda 10 no gwikira ngo korobotirwa nandiko nigo ya rure gukurira gochia saba na siasa otio gwesonania ase omoroberi oyo bokorwa efaida gochia ase bari abanyorete ogwakwa asoba chori bwe miaka ya magega ase bone komiti iyo yatebire meroberio ya chakire iryo kwenekyo gwikiranirwa kobokonyo bo gwikirana bora senchirengia murikitoline tinyambane agotumanyia senchire gwikirana. Serikali haijatilia manani mambo ya fidia peke yake. Kwa hivyo kuna mwongozo, katika mwongozo ambao unatengenezwa na tume, kipaumbele pia kitapatiwa swala la haki. Nakumbuka kwamba Independent Policing Oversight Authority IPOA imeweza kupeana idadi ya kazi ambayo imeweza kufanya. Abaraya bo baumerana emambia yeritkoria rero ase chiobisi chia Kenya National Commission on Human Rights aigaso mucho Nairobi nigo bono batebire serikali ya chakire omoroberio bokurwa efidia gochia asabanto bari bonse banyoreto gwakwa chinga kichobo chori bwaeta ase batebire serikali nige gochia kubwatani ababwatani korwa ase ebitengo ao eri kwenekia bari bonse banyoreto gwakwa kunkonyora bare obwene bwabo. Takriban kesi 820 zimeweza kufanyiwa uchunguzi na IPOA. Kuna hatua za kinidhamu na kisheria ambazo zimeweza kuchukuliwa dhidi ya polisi ambao walitumia nguvu zaidi ambavyo inastahili kwamba itumike katika masuala ya utekelezaji ya majukumu yao ya polisi. Katika majadiliano ambayo tumekuwa nayo ni kwamba kutakuwepo na kikao cha washikadau ambao wanawakilisha sekta mbalimbali. Kwa mfano kutakuwepo na madaktari ili kuweza kudhibitisha viwango vya kuumia ambacho mtu alikuwa ameumia, ama wale madaktari ambao wataangalia ripoti za upasuaji wa maiti kadhalika. Kwa hivyo kutakuwepo na kikao cha tume ambayo itakuwa ni jumuishi ya washikadau mbalimbali ili kuhakikisha kwamba hakuna mwasiriwa yeyote ambaye ataachwa nje, na kusema kwamba commission tayari huwa ina collect details za watu ambao wamedhulumiwa. Kwa hivyo sio kitu geni kwetu, ni kitu ambao tumekuwa tukifanya tangu commission ikuwe constituted. So kile ambacho tunangojea sasa ni list ya watu ambayo hawakuwa wamereport pahali popote. Citizens na NGOs na civil society organizations ambao wako na list ya watu ambao walidhulumiwa 2017, 2024, 2025. Tunaomba kwamba mlete hiyo information ili tuweze kuverify, alafu tuwaweke katika list ambayo already tuko nayo, ndio wakati tutakuwa tunasubmit hiyo list, wale tumeverify watakuwa compensated na watakuwa taken into account katika reparations ambayo serikali itakuwa inafanya. Ekiombe gyo kwegerera obwene bwa mwanyabantu gya Kenya National Commission on Human Rights ekyo kyaegwa oroboti rwa agenda 10 nabo igorwa nadiko nigo bono kyaruru kubure gocha saba na siasa utigana gokorera engane siasa asabano batebire nigo bari nekerenga gyo gokora omoroberio yu asobwango nario bari banyoreto gwakwa bareiranirire obugima bwabo bwa butambe asabo igo baruru kubure gocha ase bari bonsi banyoreto gwakwa na batarerikia besoki erinde banyareko baba kwerikia. Wakati huu kwa supplementary budget serikali ilikuwa imeweka 2 billion kucompensate hawa watu ambao tutakuwa tunapeana list. Na tumesema kwamba wakati huu hatuwezi kusema kwa kweli kama 2 billion itakuwa sufficient ama itakuwa imetoshea kucompensate kila mtu. Wakati tutamaliza kutengeneza hiyo list na tujue ni injuries ya watu wangapi walikufa, watu wangapi walivunjika ama waliumia, na ile quantum ama kiwango ambao tutakuwa tuna propose, hapo ndio tutajua kama 2 billion is enough ama haijatoshea. Na kama haijatoshea tutamake recommendations ndio government iconsider katika financial year 2026 2027 ikuwe katika budget. Ngoripoteria Ensoko TV iretariane Linet Nyambane. Biamana murikito Linet Nyambane tuguskabosyo mancho murigari aborokia na babwatani ao beskuria sekondaria St Peters Nyakemincha
nigo bona bachiramu eri kubeka hekerenga kyabo kyo mwaka oyigasa matemo mana KCSE abwase bono babekire bene buna nigo barengete konyora emine chipointi 10.5 eri kurimo kyari etari esukuru yo higoro koetania asirire bono asingenche yu nigo bona borikwa bono banyora baichoro no mogoko konyora bosemia bukuyarigania hasa matemo ayo yo mwaka oyiga no mumanyi wechisemi Professor Constantine Nyamboga na boigo musasiro tibwe parish ya Nyansiongo Lawrence Mandere abwase bono basemia aboriki wabo gutwara chimbwa chingia na gusoma no mukia muri kito wikili forenge agotumanya senjero wikira na somo sangerekano boko aboriki bo school ya St Peters Nyakemincha obosemia iguru chinchira chingia choko yarigane keboronge ere okarabuya asamatemwa AKCC omwaka oyo abo asaboriki bwa amona aboriki basangerekana na kubekirenga kyabo kyomwaka oyo kabagokya emini 10.5. We had a session with the Form 4s on the strategies of how to pass for the exam, aiming at talking to the Form 4 students who are candidates this year, motivating them so that they can do better in the 2026 exams. Kako kwa na Nsoko TV nigo morokyo manene bwa skuru iyo atababona nigo bale no gosemelyo konene buna skuru iyo nigera chikogenda gukora buya kigima asamatemwa manene nakolimokia elietali skuru iyo igoro. In fact, it was very educative and I believe it has added a lot of value to both our teachers and students. Therefore, as the head of the school, I want to commit to following through and ensuring that the strategies that we've discussed are implemented so that we achieve our target results. Our target mean this year is 10.5, having achieved 9.06 last year. Egatia basemia bali bekere na rero ko bakwanira abaraki bwabo namo na Professor Constantine Nyamboga amona umusasiroti bwe parish ya Nyansiongo uyo nandole omonyakerogo bwe school yo Father Lawrence Mandere baro basemia buyakigima go chia sabaraki bwabo bekera sigiko binakabere omwaka oyo. Now our main message was one, ensuring that we empower students to get us results. I realize this is a great school that 48 means as conveyed by Father. But again, I'm happy that at the end of the day, students I've talked to, empowering them, they have promised they will get A, and not one A, many A's, A stand. They are targeting an A this time, and the students are up to the task. They are actually better than last year's as we gauge them. So we want them to get quality grades. Besides that, we are emphasizing on character, because an achievement academically without the character, it makes you a less focused person. Na baraki wa skuru iyo ni go bago kero bosemi obu na katabuna na beko nyarekane skuru iyo kore biyakigima asamatemo yo mwako yo abu asaba bayiboli babo kubwatera na keburonge ne skuru iyo rekone kya bakora biya asamatemo. Like to promise the entire school and even the village and the countrywide, together with our parents, that we are going to put our energy, our efforts in just fulfilling our goals and our dreams to make sure that our school shines outside here and even nationwide. My also objectives this year as the candidates of the year 2026 is that we are going to turn every minute into its useful so that we can be able to achieve our dreams. I would like, without fear of contradiction or fear of anything, to promise the school, to promise the administration, to promise our villages and even our parents that we are going to break the record that will remain in books for the years to come. Napenda kumshukuru principal wetu kama wanayotutendea na mazuri yote. Kama wananyakemisha, tuna furaha kubwa sana kwa hayo yote yenye principal anaendelea kutufanyia, na tukipenda tunaendelea hayo asiweze kukata tamaa kwetu. Bono nigo yatigire asaborokigwa abalimu na bayiboli beskuru eyo kubwatera na keburonge asikerekende gionsi kiraganarigwe elinde gukora buya gwetania na boigo kuimukia elitali skuru eyo igoro ingoripotera Nsoko TV kuronya Kimincha county ya Nyamira elitali Wycliffe Barenge. Tuskabosio mwancho morigeria muraigwensi ya Kenya muskule Ruto ni gara igatia barai kuruwa se serikali na boigo serikali county ya Busia ni gatia county chinde
asorogongo rwa Western Kenya sacha kiasi nchira bene taro ya magendro yokone kebuno rogongo na rurondo rigotikara magega asebo igo muraibu ensaira bagerio na kugendera kwegera emeroberio ya serikali kuroko bole gocha sabara ino boiga bana inchi kurwa asorogongo kubwatesia serikali ya Kenya kwanza na komwari baga ane kebunango ikirania ra magendro ase chinse machonzi. Sababu mimi nimetembea na huyu muungwana zaidi ya miaka 20. Ni kwa sababu yeye akisema anatenda. Akisema anatenda. Haya mambo yote ambayo tunaona yakifanyika, ujenzi wa hizi barabara, kushughulikia mambo ya mchele, haya ni mambo ambayo yako ndani ya mpango ambao unaitwa the plan. Atakuwa na Busia stadium ya kisasa, industrial park inajengwa kule, EPZ inajengwa kule, barabara ndio hiyo, soko ndio hizo, affordable housing ndio hizo. Tutakuwa na rafiki mwingine kuliko huyo? Ati sisi tuache Ruto tena tuende msitu? Mnasema aje? Juzi nimesikia mwanasiasa mwingine akisema hii project ya Nyota ati ni ya World Bank. Ati hii project si ya Kenya, ni ya World Bank. Nataka niambie wananchi, nyinyi mko hapa, hii project ya Nyota ambaye rais ameleta ni ya serikali ya Kenya. Tulipata mkopo kutoka World Bank na Wakenya watalipa hiyo mkopo. Hiyo ni mali yenu, mshikilie hapo, tuendelee mbele. Watu wa Busia, munasema tuungane ama tutengane? Munasema tuungane ama tutengane? Wale wanasema tuungane pamoja nione kwa mikono. Wale wanasema tuungane. Si inasemekana umoja ni nini? Si umoja ni nguvu? Munasema tuungane. Chama ya UDA na ya ODM ndio tutembee pamoja. Tuunganishe Kenya. Kenya iwe moja. Ndio tupange maendeleo. Tujenge barabara. Tuunganishe stima. Tujenge soko. Tujenge na sewa. Tupeleke stima mpaka ifike huko Ruambwa. Na Maumau Road itengenezwe. Wangabu wanasema tuungane jameni, watu wa Busia. Mwancho murigeria netaro muraibwense hakagire koenekia yechi kibere ya magendro ka okoro kurwa sora konkuru ro Western goswara sensemo ya Nyanza anemono hase ensemeria yoro kongorwa gusire gati ye etarara chekoenekio mwerio bumutinyoiga tugosuka busio kubwatekana no mubasoko no mubegwe para huyo oenegetigwe hase paria malaha na bantu 15 no yomo gusiro bugima itkoria leo ni gabarai abasani ne chiamate basangerekana na gukora emisa yabo yo mwerio monogaribwe bungana no muske Moses Wetangula ni garuro kuboria uchiasa bajumbe uchakia kumulikira machiko echipara na gukora maonchoreria irio koenekia obokoreri obuya ase chipara banyana bo ni gobona arwege kurege tindi kwechiase baria bantere babonsi bagwikirania meroberio yabono bakoreri batabwatie lessons na boigo batari kubwatia machika para ni gobona barachiko imukiriwa igetambo kerege tindi kirichiko. Na wale madreva ambao hawajali wengine wanaotumia barabara lazima wachukulie hatua za kisheria. Mimi nataka kuomba wabunge wetu wa bunge la kitaifa na seneti, mkirudi bungeni, nimeongea na Kimani Ichung'wah kiongozi wetu, look at the Traffic Act and tighten the law on recklessness on our roads. Kuna watu wengi wanaendesha magari hawana license, gari ni mbovu, hawatii sheria, na ajali ikitokea kama hii anawacha gari anaingia kwa kichaka na haonekani tena. Sisi kama nchi, na hii inatoka kwa rais mwenyewe, tumeleta rambirambi hapa kwa hizi jamii. Na niliwauliza hawa wabunge wetu wawili washirikiane na familia, tukaongeza ofisi ya governor, ya senator na ya mama county, kuhakikisha yale yote tunataka kusaidia familia ifanyike. Na tunamshukuru rais kwa sababu sio rahisi kutumiwa pesa mingi vile tulitumiwa. Rais alituma hapa shilingi milioni 7,500 familia na wale ambao bado wako hospitali.
na tukachanga na hawa viongozi wetu tukafikisha karibu milioni 14. Tunawaomba wabunge hawa wanao wapendwa wao wamekufa, wako hospitali, mfanye proper budgeting, msaidie kila mtu. Wameachwa na wazazi, baada ya mazishi, some of this money can go into an account to assist the children. Nakora sesemo ya chigosori mwancho murigeria ikara chigosori chechi skuru chechi secondary chaigoro senior secondary schools chirange gochaka nigo bono hebi minano viabo gochaka ase etamu ya kabere omwaka oyega nigo chiskuru chigasaine kuyariganya gwetera ase chigosori chobosani herikoene kiamba chigo koribuya asama merania yo Kenya Secondary School the Sports Association yo mwaka oyega aborokiwa abanyaruka be ensemo ya masosa kurwa se wodi ya Nyamaiya abo babere bakogosoria asama merania FKF division entangani igo batemandire chinguru hamona bari be school ya Gekomoni na kubwa chigori sato asebosa ime ya Nyamaiya Murikito Vincent Mondanware ngasayo robotiro ya Senchiro Bwikero. Abanyaruka abo nigo barigani chisukuru isato elia ya abanyaruka ya Mongori skoro borabu elia ya Kebabe korwa noti mugirango na baiga bamate babo korwa Gekomoni korengana no muteneri wabo Tasho Ndieki nigo bakorere buya sachigosori echo. Tumekuja preparation ya game za kesha ambazo zitachezwa second term. Tumecheza game 3, tumecheza game ya kwanza against Kebabe tukashinda 5-0. Vile tukacheza game ya pili against Gekomoni tukashinda 3-0. Game ya 3 tumecheza against Mungori tumeshinda bao 6-0. Imekuwa ni move poa, tumelan, wasichana wamelan, wameona wamekuwa wakicheza division 1 game ngumu, lakini wamekuja kwa level yao, unaona wameemerge victorious kwa game zote, wamecheza na clean sheet, lakini hiyo sitachukua kama ushindi vile. Bakorokia omo kyobo umuteneri wabo gosoria ba Masosa Starlets nigali no kwegena buna mbabe bakubwa sebi minano byonsi ebyo bire moto yabo. Kwa majina ni Gailo Charo, captain wa Masosa Starlets. Na game ya leo imekuwa fiti, tumecheza na Kebabe na tumewagonga 5-0 na I think so tutaendelea hivyo. Asense Mende umuteneri w'abanyaruka ba Kebabe Joshua Muturi nigaene kiribuna yagosori eyo yabairo borabu asebago chakobeko mukia. Tulikuja hapa in time, we have played against Masosa na vile ninaweza sema vile nimeangalia game my girls are somehow down compared to Masosa, so tukirudi shuleni tunaenda kufanya mazoezi na I promise that the next time tutarudi tukiwa wakamilifu. Thank you. Bono chigosori echo cyariganiriye abanyaruka ba Masosa seke minano kende kere mutwe abwase barabumirane ne timu ya Warembo Starlets asomo kubiore mutwe. Lazima ningangane nirudi kwa ligi, ni concentrate nikingoja hiyo game ya ligi ya weekend. So hii itatupea morale, itapewa wasichana morale tukifika game ya weekend against Warembo All Starlets. At least I hope for the first time we are coming back into our winning ways. Ensoko TV emesa yechigosori nje Vincent Monda. Mwanjo murigeria nara yo kurwase emesa ya Maiya kuru ensoko chinsa isato na ndame kurwase nsemo ye chigosori to kuru mutumo komo kegase studio ya kabere kurende mna nachika ukumanya kwera nanda sensemo ya kabere senkwana abene turachigo sangana bagani bana se studio kumurekera lya gendrete isko yense hande mono esege gendreta sensemo ya Middle East tumurekere na kianya rekoba yeko ene kia ense gusinyure kwegendria sensemo ya gisiasa na boigo ensemo ya uchumi no bwamate kurende igati abagani bari tubwate ase studio rero hoyo mono mubwatani wikiombe kia Center for Africa Progress CAP oyo umanyikaine una onchari oyeyo umutinyo iga ikiombe kionkia bwato gete orobotiro kumurekera survey yakoretwe yokorokia abarwandiri bari baorokiri babera su mustadio busiaso kurwandekerwa kyo governor se county ya Kisii bagotebanga gwikira boniga tuchikomboria riborio togoso asensemo ya kabere kurenda gotenga korenga no robot rwabo asumutinyo iga bakwandre nabantu chiri buisato kurwa se county ya Kisii abo baorokiri nga eribweyamo nechimibere batebirenga nigo bakokoboko o Mheshimiwa Ezekiel Machogu asokorie kerwa kyo governor so bachori bori bose mwaka 2027 asebirango vie emia eyo nemerongena na ibire igoro yemia
oyo kabere na abantu 594 iyo 29.8 bairoko boko omugavana Simba Arati naboigo Dr. Ondari ocho yo gatatu ase ebirengo bikomi na ibere igoro yemia asa abantu 550 nebere na batanda babere nebere naboigo Lumumba Nyaberi negati yabande achigotomanya igoro yoroboti uru naboigo mbirengo ki batumegete kwene kyabunango sanga bare ayega negati yabane chitoskare korenanda se kagitari getam. Eye Nensoko TV, Oboroso